Ingange maga naga yagnange wa yabi jesi wengi pareti wanya adma okuwi. Awi mabi yawa kukunga miribunga ibagi yabu pareti wengi tinga alkuwi. Ne maga tu kuyuga tinga imakata tangi kunatungwe. Ne yaga maga yukaga kunga intangkai kui iwi makata. He romatanga miga sisa wengi mbaga takisi mayuga pambiya atuata. Irangai waga kiongai ni kraiti ngori hantu iku he memga atangwe nikra ikuna higa meiga naga kunsuga atuatangaiga. Alkuwi. Irkwanguwanga pareti jesi wengi yaranga tinga wikra. Sisira da waga miga naga ikukutana. Nga jesi ku kimangi si kaitinga atukura. Ingange pareti ku yagabya imaga naga wada koka baka warangi ama tukwe kukunga miti magandinga yaga sugo kuyuga yungumungwe engana atukura. Igoya angi umeganga pareti ku yagabya imaga naga wangada amaga naga wangada koka baka wangada tagarada agya amagi yaga tiyarukura. He amaga tuwanya nyide kukunga jane magarunga duma babu tiendu wiga. Amaga kungamana wangi ngisane itwapunga. Amaga tuku kuyaga kunga indonga kui imagaragana. Inge khe namalga he ando winga ni higa hingwe igengi yadanga miti mangangi yuga sugu kuyuga mamagu mega igana. Iranga heroti ugupuga mamagu mega ita ne nyaga angi ando wadgiya. Ne yuga piyaga pasarungan dinga yuga kuyuga ma irangi kunangwe. Inginga ni tanga ungana wimi hinguna kuna watamagana. Irwanga kuwa yagnangi manga yanganagangarabu. Amaga tuwengi piyaga bajaran bara pachi wengi ne nyaga yugata watiya. Atukuwi. Nga angungi Sungawa yuga sugu kuyuga ki magarangawa. Ne yuga piyaga pasarungan di ni yuga sugu kuyuga hui mamagu mega igaga. Tanga ungana yatuma hinguna kuna watamagana. atukura. Irwanga ku manga yanganaganga jesi wengi piyaga pakiya atwa wuyi igoya mangi mantia kiragaguwi. Ingi pareti ku igoya winganduna kanakina wimgaga tingaga. Amaga ngapmana wara maka napu huyi goya bakaga wenyaga rukuwinga pareti ku wengi ayugada warga. Iranga jesi wengi igoya awinga iu kanakina ida amaga basaga waga hipa iu awikra.